Thank you. Ibwege sana mraithirio mwega wa Meru TV. Odora kwende kwera ukabira nkomba kuthora ngichokera na Councillor Jeremy atunoende ni story chetu. Na igoro Councillor idrite I Father's Day. Yes. Na wambitikirie mukethie na gukethie kinya ninkugo mukethia. Ni mpambe ngukethia aya keke. Yes, I'm blessed. Thank you very much. Gukethie ukethie muthikiria umwire marieto jongo wimutaririe kuma ria mbere ria jeri no tumarieto najo utena jo kithomba umwire marieto jonde kumira u tukinya tukiumagarukari mucherera mwana ware mikana ote kumenyora kathia kethara kugwata solution iboyaga muthikiria wetu wa Meru TV ingo sokaria nkatho na gukethia na rone ja extension ya Father's Day nonto Biblia twitana iguru Isaya na 8:90 ati bethe batwana ibo bakamenyithagia twana mantu jama na ruwa twejete gwitaitithia kumenyithia ana betu na chiari mantu jama onbetagwa Pastor Jeremy Kiogora kana Pastor Jeremy MC bitango nkobo famu yetagwa Kajenga Consultants ndi counselor nao tutango ya kuthithia counseling both psychological counseling na general counseling motivational speaking na kugwatania magamba ya family strictly kile mantu ja marito na ana so kumbitango nkobo ina shortware na mantheo ya mega ugatoge kile musemo ne juju kana ke mubango juju tukwenda kwa manto ya kolera kana process kana mutaratara jo akolera ana betu amen no ndutokareka gwitikiria twakara tuigeranaira tukiugaga ana bakari beta cukuru cia thuka nja nja kuthukire tweta gijibu ikuthukire na ndikandeja tuthikanira nya baba muntu ni ndi baba tuthikanira na baba serious baba ina ana banene na baba serious ikugate mbelema baba serious ikugatire undi na ndi baba wina ana la ici bali akwe miaka 20 na tukure ni kuma ndi wani mwanga na arua so mantha tukuga baba serious ni baba ore otagera njara baba ore otithagwa ari absent na baba kumenya mantu ya kurera ana na ata tukwenda kuga na tuinyiri tuturi achiari baba absent no ria baba absent no ria wa chiarire ana nontu rira murungu abanganagia mantu jana muthikiria no amenya nontu turi Meru na turi kire show ya antu banene tugi atiri murungu abangenie mbeo chia mwana na munda jwa kumithiria mwana bibo biikuraja okay bachwana okay munda jwa kumithiria all right munda jwa kumithiria mwana munda jwa kumithiria junto murume kumithia mwana na mbeo chia mwana ikaragu ntu mwanya kenda pati uchu ijiri chwana na ndikurio ijaga ja mwandie ja anda mbeu ageta etite na kurega ria tukwari mantu akuria turarie mantu ja mutaratara jo akwendereithia gutethia mwana kuma achiarwa nikenda agakura holistically akure socially akure physically akure emotionally na achoke ethirwa agikuraga intellectually kuma mwana mwangae mtu munene ogutithithia aya mutaratara jo uju agwitania nawe kumutethia kana kumusupport kenda akura etite ou na mantu jara muntu abatere kuthithia ari muchiari ijo tugwita korera nontu korera to gutethia muntu akura physically na njiro murumia irio no mwikira ngu kwi mantu jangi uthithagia kuma mwana achiarwa bwitite ou na jwari mubango jo murungu oja uri antu bachwanaga kenda mwana onora nontu gute mwana withago yaro muntu umwe be bagwatanire arikia kwija aekie wabetanie nikienda babareo na te gukaragwa sometimes mwana kethira muchiari umwe ibega Madam Gloria nkona nyagore mami wa ntu ningucokia nkatho muthikiria ni twitikanirie twirane atiri kuri na into tugwita kiri maisha ya counseling kana maisha ya kithomo kia thaiji changes in family trends and dynamics kuma nyuma na rato makiri Meru yetu kana African tradition mwana atari wa mtu umwe na gutari na gintu kia mwana ote na antu bao lakini ndai nuntu bora mantu jagaruki ituonete bieni bia kurerera ana bigarukite tukona for example tugukinyanira for example kwotho kwina single parents
either kuriba kwa single nuntu bwa choice na design muntu akago ndenda mwana na ngachwa mwana kiri muntu uria nkenda na ntikwenda kugurwa na akomia aka mam stroke that kwina ana bagotho baba achiari bamwe nuntu bwa natural calamities for example achiari bakua na nuntu society nayo yetu igachoke kareta kairi guketho kuri ana tukuona bari guntu guti kwao na bate na antu bao for example orphanages na children's home ana bara bena au te bantu bau beno bamunya batirerite na bateo myana kugaka ino ntu society ni eberete responsibility ire batere mwana atime yaguthoro mtu muno ntu jana ndinkeje tuika nteo ana bakwa kwina society responsibility no ntu kurera kubai gutho kwina responsibility mithemba ire muthikiria jwa mbere individual approach ya chiari kana muchiari mwene jwa iri ni society collective approach ire twire no ntunyuma naratumite muthikirio mbakurikana mwana ona kwa njirene akithithagia makosa muchiari uroka muona utindo jumbura na bakanja na thayu amuringa mwiri ajoka ageta njeo eta kauga ndona bangiruria bethithagia MBCD muchiari atithinda kuria biru akanjana nagwe nuntu yari collective responsibility nuntu bwantu gukura na motho kuingia na mantu guchenjia irareta retwa na ndinyo kona mwana mtu njirendegia makosa kochie bithia nuntu no ukira kugwatwa nuntu na ndi responsibility antu ibebere ni egutuma achiari bakua antu ba family bajukiana uria gutwire nuntu nyuma na ara touma kurera kwari collective society muchiari nyari ndikwa kieja kwa mwana ngiru you can be a witness awita kwa mami wao muchiari ndikwa kieja kwa mwana ou atindi kwa kire orphanage it is biological that naru nyoka thona kana ka PP2 kana ka kuruka kiguonka naru ukona kana kali miserabo kaguonka na gatina mbere ukamua go gatethie wina rumo gakunda aja kitchen yeto ana aja bukuga mama gwe kinya ruju mwana uyo thwage onka akigwe na akanyira ya tuire aroku neno ntumantu ja wije berwe antu barebera responsibility ikyo tumi ukuona kumi na kwathuka the other untu bonge bora butuma wona mererere kibuka nikyo tumi kuona yetu na street children ana baba eta street children ri akeja kuithwa antu bara antu ba achiari bao bari na responsibility ya kurera ate tutithwa twina cio batingithira ngiro cio ndekenya batingithira by the way ino ntu bwa kurega responsibility ni oi na thina na antu na kuno ntu bwa evils kana mothugu jaja rio antu iba kwenda starehe cia mtu kwithwa ena mureo indi ate kwenda kuwajibikira mureo jure muchia barabara ya cheri bakora na tankuga ethai muntu murume ni akwenda kwithwa ena mwekuru indi arenda mwekuru ate kuwajibika outcome iyi mwekuru twithire twina wetha iji arafu na ndi mtu ete na mtu ete yes na nuwe warega kumenya atiri kurera ni responsibility eja nagwa ni murungu nontu ni murungu ethene inya ya muntu kureta mwana nthigurune na accountability yetu iyamba kureka kuoneka kiri society nontu thai inya twerwanga uria wike mwana cukuru ukagwatwa no ni nturika ite kubaikia na batekareu lakini murungu mwene kueja na inya no mwanka muthikiria twere ano atiri kurera mwana yani te option kwa responsible parent te optional ni kere requirement ya murungu no keja kuthwa na guote kwenda kuthithia ugo go gutukosera no bakosera murungu no ntukwiba guchwa ana bau baparera bati ubona akinioma kuibena bo indi batena uwezo bwa kurera so muntu ondo ora wina uwezo bwa kureta mwana nthigurune no mwanka menye nawe njire emwe ya guchokia njara kiri murungu mumwei moyo ni kurera no ntuinya wa karererwe no nturi otereri atiumba kuonora kenda areta mwana ongi nthigurune tujukie mantu jau na tukeja gutega thaa ici murerere ijo utuma antu bateta muno ngiruria jana ndi minita mwikambiria Saturday ona achiari bamwe thai abagwete mara bagwete nkoro ku bamiingira hau batekeje baringie message kwambirio tonye neja kwani tonyere na ingi mtu ari una Saturday akeja akona murigo ju kuija akona uwi na Saturday yake ndi kimya kimwe ndi chemochere chijite anyogoria ba kibona TV bejite yani kurega kwaga responsibility ni gutumite
twatuika batwi tuonaga ana beto ya murigo kiritwi ene ukaigwa muchere kiuka kabainya be cukuru tukarega kumenya atiri kurera ni cukuru yendaga cukuru mithemba iri muntu onde bonaga ari muntu munene agitithairwe cukuru mithemba iri muthemba cukuru type 1 nira yitagwa school of life cukuru ya muturire iri ejanagwa ni muciari antu banja na community iwe tenda inyama huku nonturi kendo menya kugwata nguo ngiro kakwenda ambite gwita cukuru awe karabwega ikira bwega chokia nguo eu ni cukuru teu kendo menya gutakaria njara kuma thani ne gwitithia muciari nyake twatakinya cukuru no ere yakwa ugekira nguo na ukarete ute karibui na eu ni cukuru ya maisha kendo menya gutegureria te cukuru nyana CBC kuja lai ntato ile chionde itoije ciabanga dewe cukuru type 2 iri itapota kama maisha ya kurera muntu ni ile tugaga education system kana mutaratara jwa mithomere juna twita gutedia intellect kana gutedia knowledge kana mathoganio ende cukuru iria ndito nerea nene nerea ethagia muntu ngurukia 80% ida gwere cukuru e muturire no ntunyanto bara batithomi buru batakinya cukuru itona bare antu ntu ibare ribwega kure antu bathomi bokai bare antu na kure antu bathomi muno bethwa ni utombo bwina nteto ende te antu nontu murerere jwao cukuru ingi utibyo biku okay mbere tutireta muno Jeremy ndigira bakuthokira mureithirio mwega wa Miro TV nini resort cha kwithurwa wisku uthomete skuru imwe utithomere ngi na nate tumba kwitho tukimenya hojo Jeremy unkumbataga nkamwona athomete mwe atathomere ngi yes cukuru ijiri ichionanagia na muturire cukuru ya mbere in developaga character na personality umuntu jayo yanja no nturi wona muntu munene na aru ari na ngoga te cukuru athomerete ngoga itijaga college itijaga na unangi ambaniririe na cukuma haria muciari ebere kuona akirira mugate kana akarira irio biarumo nungi agatura na ndi cukuru yu yathukira nao wona na aru muntu gwikira boy okay karakara mwana irio bia rumono ngi agatura bia tigera it is a character ati samuro mwiri ere kanyo no mwanka anenkero formula biru no ne mugata jogurwe ero keno gaire ba gikoro kiu gikua kithire gikathirwa na taku na mpurwa no mukinyira ndije ya mburi mwanka tonyane cukuru yete tukuona narwo wona mwana agikira bui tugatinda kuga nikagwikira jabangi ambiririo rira ekire kuma riti ninji nkabo wekira boy ni ate wekira nguo burabote bugi igariki omba gwikira igariki kana mwana agekira nguo itengani kuringana size na ni tu wendi utikuga wega wekira boy itengani menya no wona nyamto munene nya mwekoro ja ujo twino glory ekirite nguo kuona itengani kuringana size ya mwili na twedi kati wa kirotha according to your size eno menya no wekira nguo itengani jaiyo kuona gwikira mwanga mtu ekenda kuringwa tako na njara kana ukuja kujerua mbaji getengani gete kungana kuringana kira gikunikira thine wite kuma na haja atwe gwikira mikuneka rui iyumite kuraja nuntu bara bambirite cukuru yo kumwonia gwikira nguo nontu aciaru atena cio bara bambiririe mwonia gwikira nguo bamone no akara atena cio gitumi gya gwikira ingani na ndia gutyo gwicira cio acwago ire atekana gua itukwenda kwera na bwega nontu bomba kumbia witness ya athikiria betu atiri njere ana betho abakioga kwa kiremba kana bakioga kwa itamba kana baika rwa nguo inda ya cia gikanisa kuringana witukio bwanje kinya kurate miregaga ari abai nontu onerwe nguo ire anjaga niu kinya keja kuthwari mungari atia ngara tuna nguo yuchi yao kanaga kungara ni uria onerwe so thaici tuina thina nontu aciari baregete responsibility aciari betho bari ona ana bari murigo na twacoka twambiria kuthithia generation yengi itena musingi jwa ruju atia aria mwana abatere ndakinya thai tukona kirile boss aria mwana abatere gucamurwa kenda gwa tontu nontu muthanju kana kwigua ruru kiri mwana munini ikwingaga wa
na igutumaga mathugani jawe jakamenya ti kwega aciari bebere baratu otumaira marietwa ja gutuma ana bakura boy bekombokaga ni mathugania kwithwa jari comfortable muno na nuntu bwa marieto for example wite mwana mam ndandi na sweetie kababa ndi kurande development ngiro uriona jana ndio ugo mwana wa mumboi baba ba grade 1 grade 2 in case gukeja kwithwa etho twana bote gwitania bwega kana ate akuye no ntu no etho ate onoraga eja utuku au mete kirabu forte na kirabu mbao ate onoraga kendo compensate uriona ntu bagita ana sweetie maindia sweetheart kana ukona ladies bagita nau na ndio goga bagwe koligi mwari kana murembo jwa ngugine ya witaka no sweetheart maindia na ndi nteto hizi ikena mamwankandi okay tikiala ndi ngorie kangorie na de Mr. Jeremy. Yes. What is wrong? Ubai uko wapi maybe msichana maybe mwenye unatuwita na wengu gay kuja akaambita my dear. You know, my dear to me it's a general one ni untukinya Safaricom ni tuita my dear customer. Okay. Mwana jwa my dear customer na my dear ya like people joka interpretwa kireana juu na mwanya muno no ntunarua ukeja kuthwo gitambo ye kuma India na sweetheart kana gaku riria agakura ambirie gwitwa ma India sweetheart imwari kana mwekuru we mwanya jwa migambo uyo iri no kujona no ntu akurite agita ma India so nyatigwa kwina ni mami o atigwa ini kana ya uni ngitaga itha yankatha kana njoy ari bakwa ma India na my sweetheart my dear girl kuthugania kana gaku gaka mwari kagitagwa ni baba we my sweetheart my India no rinjeu riria agakura sweetheart iretwe na meaning yayo na mathugani yo yakurire igitana gwa ibaba kana mwizi akura igitana gwa imami ikona mwanya enda interpret wendo na yathurana wendo bwa mukuru na mwekuru na bwa ngina nethe kana mwana ikarema gekaga gitumi therefore no mwanka mwana ekware abatere na atethio gukura na mianka na mikarie na mithithirie ya mantu kenda amenya for example muciari wonde no mwanka etikirie o ure mwana aciara wagakura kinya muciari etikire gukura na stages wego wae wa mwana na arua tuga kuri stage inya cia gitumi muno ira muciari wonde abatere gwitanagia na cio kenda mutaratara jwa kurera ana jutho jujumwe for example tugaga stage ya mbere kiri maisha jaja okay bere tuitagi stage mbere you know Jeremy tuina gintu kithirite kia pen sana tuge ugire even in the place of work ukethra maybe mwekuru muchoreo kwa itugwitana noe my dear sweetheart you know ikintu ndona ki very common in the place of work maybe kinya even when a girlfriend yoku gwitana na wo what is wrong? The issue is this. Niri is a malpractice kana mutumire jo muwejo migambo. Na nidi nari kantu bate kwenda twitikirie ora turaugira goro gintumiri twitikirie na tuciitikirie ingapu antu bocho abia kuthika. Wewe ingapu irio neri nyankoro. Riga chuiro kira gikoja romba kuojero mate kana iga matame kana iga mbora rikunekana nunturi gwitwa my India sweetheart kana my India ibatere gwitwa ne antu baria bena relationship iri beyond the general relationship ngwata bwega kuna mwanya jo India customer ntu ine celebration na kuna my India muntu akagukethia already akakwira haya wa you my sweetheart get my words ne kuonania buba iri kwina ngapu mwetani wa sweetheart lietwa ri uri na muri uri itani na irigithagwa muntu muri by the way iri etani na eto bate kuonana na ndi baritana baria athirabo na ndigwe ugwankwire na ndi Jeremy baritana baria bakuonora okay ankwire na Jeremy Mr. Jeremy bere umagaro kau tafadhali tedia ni no bairi badatu
kithira baria bethera bagi bateri witana batikuonana abateri kuthithia te kenda bonana no mba kwithirwa ki avoid that name eu ni njega lakini alafu tuendelee na ndengi tafadhali tuereka ndogo tuliuga atiri kuri antu bachwaga ndawa either na njire gwita cibitari bakathimwo na batiritwe by na physician prescription kwi bangi bachwaga ndawa cia murengo cia kuthiria ururu kana gwa muntu agitira chemist ya gurerere akanywa kana ka ngugu symptoms kuona tyo kwenda ntimenya kubatedia ungi no ntundiuga atiri ukenya kutha wina ngapu egwitwa maindia no ro baigwita na maindia ninde pastor na a counselor wetekanetie ntitekanetie na ero njimbitikiwe bukwira na ero mbinjitikiu titekanetie but okay man of God, can I ask you this? Yes. Eu wetaki maero jau now gwita na sweetheart na gwita na my dear no it lead to that no it lead no nturi kinya kala akurindi into the physical act mathuganio ja muntu marieto ajaeja na kwa nontu bwa identity and provocation for information yanje na kwa kendo ja menya muntu ageta na gloria we irieto riu na ria tuikwa yaku kenda ri gutirigaga no gwitwa wirwo. Thank you very much. I think you are telling us something. Identity and the provocation for attention ni tugaga no ntuguteke ngige umuntu akauga ng'ombe ri utitega no ntutega wita kwa ng'ombe lakini rieto riu we rigitumi subsequently marieto jaria ana kana ntu banene beta kwa jaria ri emotional undressing sweetheart my dear ukagwata mwana kamwera kila mam na chiga gwena level ya mam nontu mam weti onaga mam wo mugwete sasa ndandi achijukagia ndandi ni muntu munene na nyaba umaro cetha bachijukia au together riro mwetaga sweetie no mwanko gwate bwega sweetie omba kurego mere we mwana mbati akura sweetie kareto ni baraba baikomereta yomba kuthana ndio mekire ego compensate ira nontu ire ateo kana metaga nontu ngina ne bwakuru kana bose yaga nyomba manyantu ne bathuka ne bandi bosaga bati wa bese yaga nyomba bange bese yaga bedroom bange bese yaga nyomba bati ose ya bedroom na ndi mtu ashwa biria biga compensate ira nkoro yewe ageta na marito jara baigwitwa kenda igwe bwega nontu muntu ne muntu ari muntu munene kana munini niko tumtu kuga atiri marieto yaga yago sudi nkoro chietu ni kenda tojuria ikutho bia wendo jamenyero jategeke ana betu comfort zone jeja kuthia watho no kungwata bwega no ntumtu atumbo gwita sweetheart achoka guchunia ko kabu confusana okay ninkuga na authority ne nyantu no ba confirm okay ukwigwa uno mureithirio mwega ugo mukuru ureithirite mubango juu inyo mbana mwekuru reithirite utumbo gwita mtu sweetheart alafu muchunie oni kwina message nginda gwata stop beating your sweetheart mbitikitie uju migambo erere ya kuboreria nkoro ciantu irejanagia na wendo no mwanka boijania na mathithio na migambo ko iu ida gwerisabi migambo ya kwariria nkoro witi sweetheart muthigiria ugeto sweetheart nyagwe niga guoringithitwe aria karimi aringithe gwenkanata mbere bate athokana jakangi negurukia kuikuga atiri muntu onde ageto mugambo jo mwega na igwe bwega nifo ndiuga uyu na uthorite no ntu nkuga atiri titikanĩtie na muntu wendete muntu muringa na njara kana cause harm ngurene nkuruki menga 20 and God is my witness na ndoga mbere kamera ezi ntaringa mamio joy mbere kamera na mbere murungu before God and the people mirwe ibuka ni nkwaya atana nyantu kwimwe na ntamuringa na tira mubango jo muringa for 22 years ntamuringa for 22 years atana nyantu kwimwe na tukuranitie na iboko bire kire family ibiana na ngabithoma ara bikwendeka sawa biona na kwa na inji so ndatiri ana bamenyerwe kenda bakurana meanka na mikarie nere batere na bakinya guo ara muntu abatere no mwanka watho butho bwikiara bubatere no ntukute kurera gutena watho kuri nyomo iteraranaga na watho indi ni ikumetie muno na aciarira barega responsibility na kurega kuthingata process yeje ki watho bakarajayo mbata mucinka kira gicimbagia kira wona giking'entera ageni kinya wona giking'enta kiri kasoro emurerere bwa mbere kimama ira nkara ntuko 60 gite thina kumamira na ko wona gakomoka ngiro you can research this kiumairia kiumiritie nikio tumitana na mucinka kenda tukura no mwanka tugiro nkara ciambate kiengei
nontu nio mbate kienge yiri nkareli nutrition muno na ndi twana na twambata mucinga no uri bara barithitie nguku turuga iro ankara ya mbata kienge yi nikenda tukura. That is the problem. Muciari na ari turienda kwaria kurera nikenda tuma mathuganio ne jambata mucinga tuija kiri mathuganio ja kuthingata process ira twae murungu nontu kurera ingugi yeja ni murungu te muntu. Amen. We move on. Nikio tutugotere. Yeah, stages. Muciari wonde arikia kuona mwana nikenda tutagatinda kugeranira. Tukiuranigia makosa ijao. Tweja kamemene ja TV na naja tukauga ana barathukire ana barakarire. Tweka gichibu inya chibu bawe bongo ibathuki. Nontu gutiseti ya chiari bate ana baba inyiritie. Ela ni atumiria twina ana ba mapasta tukuona huko bakiangaika huko. Ela ni kiri akenya kadho ni bishop etweja kiri sekta ya mandaktari twina ana bao. Tweja kiri nyantongeria ba thirikari. Kinya thaiba karake ngari nene injiru no tukubona guntu. No tukugwa ngabarathwa angabagita angabendia drugs. So process hizi tulenda kwaria stages cia kurera kiri muciari irrespective ya karibeku ngugeku profession yeku kana uri okarikiri society. No ntugute muciari uri rangi nguruki ongi. No ntugute muciari uciara ya irija mpempe kana aciara na kiongoja kea aciari bothe ne aciari atikana muciari uciara ga irita ja mpempe kana aciara na kiongoja kea enje kimoya yani like gisogamu aciari bothe beba bare aciari na thina kini dynamism ya ora tukathithia na ari orera ira mwana tio thina ni uri areragwa achoiri bauga umure avyo ndivi akuavyo na nontu o stingie mwana ere thina ciayo bitikirie muthikiria nontu bwatha cietu tumurike izi na uri na manthe agendekaga one kuma 0 to 5 years tugaga izi tucietaga miaka ya the commander stages. Mwana ojo riu tuliona ari kuma ikanini kagionkaga mwanka kinya PP1 o PP1 nontu PP1 ndi barita na mianka 5 tiu nontu PP1 bageta na mianka 4 una ndi ena PP2 bega kinya class 1 ira nkuru mwana ojo ari mianka ria alagwa ja kwa tho iborici mbraya wacha sharo wacha mamu wacha weka chini wacha kuuma hiyo wachana na hiyo toka nje wewe wacha toka hapo wacha na TV hiyo ni command gutinda tamano gwa bangalagwa 0 to 5 years agwinya uramatu nontu it is true everybody role njari commander na aza tugaga muciari ni gita ria gwika musingi jwa do's and don'ts nontu bora bunde mwana kwirwa naambiwa kuja mam shika hii ni do's wacha weka chini wacha kukura mam yani do's and don'ts au ni musingi jwa injairo na muthikiria wakwa umwende ni atiri uraja kwa nyomba tebubo mireta iro kumio ni urikiru bwa musingi nontu kurea na rangi na mabati java satiro na ambi tekyo thina na rangi ya tiles glory ya nyomba kiri musingi do's and don'ts ni tukoteka bwega aja tugaga muciari abatere kwithwari na gita ririega ria high open care ni ati mwana wa inji atitikairwo ukara utene inde yari kia mwiro gitone no mwanko menye ya kuthithia mutoto wako wapi na nduni imbio kuthithia ikio thimona gari mubana achari na ndigo enye thirikari akara kuthugania mandu ya kithomo baiteka garikira mwana bau andu bategwa na ritho riri enya na kauthite beteka iria kwandamana no ntumbi ibobejaga kwija be mucingi nejo kwethia muntu it is true sir na bagaita ngugene na nkurukie mtu thomithia mwana ne jungu nontu ndira mwarimu na inkumenyora nkuga mwana ucio akurukie mianka 5 to 13 years tuga muciari nagaruke aitaitie na ndi mwezi akinyerie mianka 5 no menya mianka 5 gwitio gwa gutonya primary na ndi agutioka mwezi gucikie cukuru na agachireta mwezi kumya kuita mugate kabatine na akamenya gutara mucere nyama na mwezi kumya kwa riorongo na ndi twiti kana mwana ugu ungi wonde tankuonera boy child no ntoya makurusenda of positive living ya boy child na ngao child ndo ndi wari na ndaka miankeje tugaya disciplinarian parent akuma ge commande kugondoka atonya na ndikiri deputy and teacher chukuru chionde kana the deputy in charge of discipline au kuma unandi ukeja gutega
nteto ile ikwendeka haja ni nyingi nontu neo tukuga ni character or life constitution setting stage aja nandi neo katiba ya muturire ya mairia kuogwa nontu mwana akumenya ateta kioronja no mwankete na ara batere ni mwana akumenya nenkero iria agatura mwana akumenya gukura atete cukuru na akumenya nandi rai ateka matwa atete cukuru ageta maguru jawe akumenya kuirwa atege mbagi akumenya kwathura na mbagi yona chiantu riu ne gitara kubanga katiba 5 to 13 years katiba ya muturire number 1 aja ni kwendaga kinya formula chia gwikira mwana oruru tuga kiboko ugatega Biblia yugaga atiri kiri njuno 13 kwambiria 24 muntu uria uregaga gutumira ruturo kiri mutano we na muthuire na nikuga atiri mwana muthemba juju akwambiria kumenya kuigua ororo ikuga atia leu ntugaga wakinya kiri disciplinarian change ya rutiro rwa kugondoka ake o implementage mantu we na ina menande endo tuike burikanagia o mantu yaraja kuthithwa jena consequences nondu ni katibe ya ndiguro ya muturiro kuthithia waugo kathithia o na athithia leu ringi umurikanie situlisema usifanye hivi na nande ukifanya nitakuchapa na haja tugaga ugatinia mwana dinga ela ni siripasi ugwete tiga gwita siripasi omwena na ogwe ali landora ukabatere kumuria nkwirire hata mburaya ndikuno kathithia uju ukamugendie mwe wamwira ukirudia tena utaona akamenya siripasi egwatwa agankana akambiria kumbe undi kule mantu thithagia jari kwanza ciere kinyoru na ndino ntubwathi na ici munanuko na mbere nchano ciana ichithukagia naja ukona muciarie na ana bainjiezi mwana uri kirasi wanu na uri ona ari jukia gachiu akathute iguru ria giti kia ngiriigana akambiria otema na akeroacha ationwe papas yotema ni abaigo samurua akerewa ni atia akaruma kuthithia nteto cia ntabarako na ationwe ura gugakara na ndiere njo gugakara ugugeto agakura ari ugutuja gikuno mndene na rojo atithukania na mwekuru arega kuraga into nyomba akoraga into atirikana sara ari muntu uro thuri nontu ari ndi kunjirwa na arekereru arakura Roma. Thank you sir. Aja no tugaga atiri you use skin utumire kiboko na ume ende magita ya maingi mianke neji mwana ujo riu ari primary ujo tukuga na ndi disciplinarian lifestyle ari primary mwita ni no tuleta no mwankambu class 8 no tule ni nto CBC ka kanko meona tuwasoka tukuga atiri no ntururu ibwengaga wa umuritane purpose on life kile mantu ja uzonde purpose ya maisha imbi atakuwa hivi mutaenda hivi no na mandhanto mwana nda kuona mwana wa injieze etha nje tujaira no ni ugutwira namenyaga twire ikwara bagura batwire chungura badithie ana bari bagitange matunguru na mbi no ntugo kwenda ni purpose ya maisha okuoga tutenoga ni untu bwana baba bakure chips mwanga bakare utuko na bakare spaghetti ino ntungina atonere kanya gaguturerera mwekuru ro gatara muthere na atara muchere na ona gitumi gyo yukira riko na joka rwa joya kora ndi spaghetti araka bore buma meana ndi atena thina no nturi ari ndikirwa bali ya kuruga bwega na kubire na ndejite gwikirwa hojuritie na ari muntu spaghetti usoke ayo mwitane iguru ria mbecha injine izi ya disciplinarian omwitane mbecha ati into abiguragwa tiwitana mwana uri primary buite supermarket boja into ende atuika ati umenya abo kurea no mwanka wenda kwega muoni abo kurea utogeta ndukene etie gintu ketha no kwenda kumia wa muria wina mbecha tiari rirajukia ntuko cia kurira ni kurugira kuruka miange 5 akenda kunu into bira bikara ndukene abire yagwa na gote mbecha gote na nandi nyo munenkera mbecha wa muri okagurambi kenda akura akimenyaga mbecha irio indi kaiguraga tega into biyeja na guotheri ambirie kumbe undi responsibility aja okire mianka yizi ya 5 to 13 niyo witanaga muntu mantu ja go save na kulitera murungu mwana wacho na ndi urora mukamataga sandi ugetoka munenkera muitane gwita sandi na bwite kanisene aite one mbeche iri kamata kwa sandi ticio gurantamu tieta ikagwithwa kiathagine acoka atina cio
no munenkera no ntubali primary ni banenkairwo muthi ukathingatia kethira na itire muthi kana karire jwenjirene tekuga kanise ntuthomera ngana barithana magana jairi bagaita chanda ke chiringi 80 kana ria 80 tujungi aturi ni uri batere gutuonokeria mukristo wa ruju utikwenda kuwajibika kiri murerere no ntuwiturera mukristo muthuku no ntukurera muthikiria mwende nija kuirita photocopy kurera ija kuita photocopy ngethwa nkenda kuita ka photocopy ri ugwa mbakikisha kaga gwitwa ikatheri no ntugakaga gwitwa photocopy katheri machini nongethuki mume mtu okwa notu kama ntigo kakauma injega na nago tuliuria tukiaria mantu ja kurera ri wikira tazi gia photocopy gikari kiratazi kena rugo ya photocopy itemenya kuita photocopy pipende endero. It is true. So the main paper ni emenya iro aja omwitane mantu ja gukaratiri helping the ninde gutethania na kuejana na gitumi gia kurita na utethia bangi no mwankana ba injiji thigunkone omuonie gitumi kia barite into bira bena bio bae gatindiri karia kainyiritwe kana barumie into biao njerea itina utethio kana barite nguo ciao ira bati utumira no ntibaguriri njeru ba ira ire injega bae ana bara bari nturene batikari bwega no ntukuri mwana we wangue mwana oku ira aregete gwikira na arua ikasa ndi best kiriwe na turi tomwa ira mwana oku na mwe kenda amenya nguni yeja nagwa boni muchere jojo tuteruga junde tukarumia bangania na ndie nibo kabete babete beje eje uguti na ngui nderu athambe kwao acoke amwengu hamwangu bare irio amenye kakweja nagwa muntu ugu akura agatutethia muno na agatutethia bunene ino no ntwachiari bateo batikwenda kuthingata process ya gutwikira ana tukagera njara muno tukanogia macibo na macabucibo nambi no ntubwathina no ntutuga gatiri money follows passion mwana uju twetete Christian wingi no mwanko mwonie family cause kana mantu jagi family jatumaga muntu a muntu no kwenda mwana amenya kuruga nkima umweterete atanwa ujo mwitanira kuruga nkima ku kinyana netere bonding mwije no nyukuthiora nkima no nturi rujo akana mithiora rujo akathiora inyagurene either mwekurwete ati wenja ana batire kanete nange university agembecha agure mutu kinyama icene jaga imwe mtu ai muciari jani na ruri tangu gitomo ngo kenda kwirugira moni enta to cianja kugitanga matunguru umonye kuruga mucere nino ntu mucere jukara kirujo rutheruki nino ntunkimya batere gwetera ujo theruka na no kuona bari kinyanya kera mtu echa kondari aruma kuwekera rukiga nyenyenye agekera mutu agakinyangwa no kagamba na agacoka gwaku na ana na ndi ukarera baku no jokorere baitha kiarasima nuntumbi no regere gwikira uju inya ya gwita kukorera bangi na akara no na menyeretie muthakojo kuona ukuthithia uju amwe kurwa kajweri ana bateria ekana yeta maternity bakare ate na geta maternity atige gakaja katwika gaikwe kwa juju kana kareta iro imagine mwekuru munyembe agatwika gakarakara kana ngakena chare akija oi ikiabo kwatire mwana are inkingo yange areba no ntungina ate akui no ntwitwaregere kuonia ana betu kozi cia kinja aja no miankene ya disciplinarian wonagia mwana manto ja relationships era mwana atiri mbere yakuruka grasiti atha imwije mbere ya tano mbere mwari raia manjuni anga junior secondary anga JSS mwire nkurute iga ikuga atiri umwire na kirungo kithuganagia giti utumira mutwe ju kithuganagia kithiake kithuganagia kirembia indi kirots kire wanyu mengu na inde manto ya kithuganagia maumirira yajo ije ya kuona ome yangu na muturirene ugo uyu muciarire wetherete mwarimu eta kwira mwana agatongwa ukithwo ta mwira agatongwa mwarimu bagatethania atia tutigeni kuingiria cukuru ya muturire tumitumira kunogia cukuru ya githomo kio tombo na mwarimu yari tuirwa ni muturire mantu jaga muciari abaikuira mwana we ibarikanie na mwire mapema kenda amwira kuri ugo gakara nuntu nigore wina njiri nyingi cio mwira tuire njire mwe ya kumwira for example no kwenda mwana oku amenya thina ya sex
kana thina ya mantu ja mathithio ja gitanda mbere gitari kinya kendo monia timings tiga kumuthiuruka mwiraga nga mwari anga nyomba nga ene kuthwete kai mwire tuthikanire bwega nukungwata bwega mwire mantu na ome no ntu jara kureka kumwira arita gicanci akaringi wa bicha no mwirage no nture ari ugo ukareka kwimenyera uri mwici na no kwana no anenere ugwe narua ambuge na njire mu ingocokeria mamio kwa nkatho lindia ona ari na bara bakamona bamukethie mamio kwa nontu baba kwa ati moyo mami nitukurenie nawe baba wetu ati sawa lakini akurite mbiraga atiri kankwire ugo nontu kuona nkaranka sete na gwari nontu indari mbira wande na ndaina magaru hambira inuonaga ura wirui ja nyungu nuonaga ura wina magaru ndenda thoma kenda no wona mukokugura batikeje ukurigicania thai wija gutigukiriraga nukuo tukwambaniria na ndi mwanka tuomaniria na mami okwa mwanka muthia ndaumara ona tuniungia na tumware amburia na ndiri ndikuria atiri ati wetania na jaba kuna ndi mbere no urikie cukuru ndaigwa ituomaniria mwanka na kinyara mwira mam tithwa na mantu jau na ngekethwa ni mantu mbithwa najo na nuntu bwa heshima ya mami okwa ndaguranire nkuri kiwango gia many years ngurukie meanka thate nuntu bwa mbere indendaga narua ndi almost 50 years na tugurene meanka around 22 years omba kuona itu agurene turendu machua nuntu indendaga ntikeje ukosera mami very important na nani tenda gutinda kugambia muntu ejo mbitikirie ndo nona yakanda gambia muntu nkona mwana uri nyanda mukedia uri mweka kinani yakona mwana nuntu mbi mandiri dario ana betu bari guka nontu ri twategemere arimu batwirira bo na turarega kubonia woni kuri ana bako bara my biological children nontu ndi ana mithembe mingi ana bakiro ana ba biological na ana ba muturire ja kansela ana bako atwaragia mberaga umenya atiri ugo batere kumenya atiri mantu ijairi no utirimana muthaka ka mucore na no utirimana muthaka ka ATM gatwana tukaria gwakwa ana bakwa ni acore twaragia na ome ndomba kwa mwana mbeca ngamwira kenjo yukarumento na nduki enu ende bura ante tayari abu number 1 nte kugwata njoka nkwaira njoka ngukamata njoka mbija gukamatira mwana ndire ikiu na ndikurikania atire wathire cukuru mama wetha ni muntu murume okwenda kinyoreta wina muthinya jerai butho burikaniretie na au no ntu wareta we no ngakunenkera we ruraje ukeja kana wareka kuja rukare so twaragia freely na openly na no ntu bwa kwedia ate twina mandiri aciari baumireo baratigira mwekuru ere mwije mantu ja gategate ka maguru mukurire na mwekuru no arege kuira mwije ere ngina bano mwari ana bari baigagwa muno ntatu jumete kibethe mbwire ciri oya uria ana babije baigagwa ntatu jumete kibangina ende nuntu bwa kacha dynamism atukurukene twebanira na nandi kuma twakuria na batena information ino rito bwayo nuntu bwa itumigiki yatigwa na utubandiscover na thimu aja nandi no tugaga atiri umwire value for charge kire disciplinary life ana baba batete kanitari kinya twerwa ni thirikari njobie ingwe thina itikiri njobi thina irikiri nyonte njobi thina irikiri nyonta nontu ri muntu munyontu kinya nu akiruga njobi nontu no wari muntu mbere kuruga akiruga njobi meata kwende onete rugi nange kaugire ndibe yige ko ikarura chikonga nerwe cia karabwega akunda aithia nyonta ya njobi ambairia kuraja kurega kanisa kiri mwana gutiumaga muntu munene ketha gwatena bari ya kanisa kuma tene no ntwa atira sandi utemuria ugu utemuikia murungu ne aguchwareri bana bara batitumaga ana kanisene indi bakaba ikagia betete kubonia gitumi gia kanisa nuntu roga atigwa wingiria ana kanisa ucoka utigwa wona TV ucoka uma wita mugithi thaa ingi na nugwenda nabo bakoma beta kanisene jau ugwe photocopy ko bageta kanisene jau uria ona kanisa kena uri ukaragitine au Sunday uchinjitie ngu na nukwenda ano beraende ni kanisani beta gutuia u bagakarau na nontu bageta igita riri beba ni nontu ko bakinyeria na ibo gukira bage watho kabo gakurukana nontu batena bari ya umurungu muria nontu utabone gitumi gyo kurania na umurungu utabone gitumi kia maromba utabone gitumi gya kwenda murungu stage ya inya tugaga atiri mbere twita iu ya inya yes
Mr. Jeremy. Yes. Ndingira tu wejana solution ne. Tuge kwena mureithirio mwega uturaithiritie. Na bawetha ai batu gwita kanisende. Na kumenya kuma mibi beba nintini. Ata abonye mantu ja kanisa. At the same time kuma beba banintini. Ata abera mantu ja ujangi ukutwira ya kwamba ntigurira na ndera kaukangi. Yeni baterwa na thai na gutega kona stage ukugerera babateri kuthwa bakirirwa ne kurukite ndenda tuthirikiria nau acheri baba bateri kuthithiate. Thank you Madam Glory. Gote untu botereri kire muntu ra ondo te atonya kaburine. It is never too late to correct. Kinyoke ya gotha batitu ire gwita kanisa ugo no mwanka wa identify kanisa injega ire okuona bogeta bwa karabwega no ka identify kanisa nuntu bwa gituma uka identify kanisa nuntu bwa mitaratara uka identify kanisa nuntu ni enu kana nuntu ni witikio ya bwenu kuri bauga kanisa yetu inde kanisa yetu kuuga kinyana baku bageta no guti program bomba kuona yo batetia guti program bomba kuona yo bakuria identify kanisa nuntu bwa kuona system wewe na uma na ina program chumbo kaliana baba kiro na ira umba ko monitor bwajairi utechereri kubera ama nontu muntu atekuite tugage gate wetira unike lagu inde womba kutho ibo akarire mwanka buramenyaniria mwanka burarikania ungi guti ungi swanjire kubaikia cibitari ya muturire for example no uthithia ida family ngete tungetha kinyoke ndambe jaburi na family ngete tungetha ndeja tukaria womba kubashwira ume kethera nira kanisa fulani yenu itite kampune bageta kiri kampu muse inyetha kanisa ira itite kampu enu tukazaria mianka ya kindini etha ni kanisa bangiruri ana betite musemune juta kwantanira na mugambo na te kanisa kenu kathithitie na mwari okwo ni ndia kinya kira 7 giki betite nje yes utimurirete akerirwo no bangiruri ungi bakamwira na ome bamwira ni no ntuti batere gwikira ngu nyonto yumira karomo no likiri boys akonwa gituminya thata kinyara yukira mbura akerwa ni no ntu batere gwikira ngu no karande maguru ya karinganirwa mwana mwiri akerwa ni no ntu ati batere gutonga muntu nyonto nteto ire tukamwira na ome indi no ntu karega nawe no timwira no coke utunenkerewe ugatuthukia bungi antu ibacwage atiri ndiguru izi te Ireland tuina thina nuntu bwa thina ira tukuona particularly to my beloved able mothers but single parents mantu yara maingi ukwenda kwira mwana okugo kuona wa mwirira kona igatindiri mathi twitikirie ninya tha society ni thuki murungu atithiriritie kuri gintu twitaga father figures kana mother figures womba kwithira ugwe mwana okutigiri gwenka kana na baku gwenka wina bo ndinama kinya kethira arume bara baingi bukuona bodona ja bathukire nontu muntu murume akara kwariria mwana okugenda mutethia arenda utumire gwire kandie gukura kenda kinya uange ya muntu thaganite iniira Mungu na atigerie matigari God as a remnant ya father figure umba komenta mwana oku na agakara bwega no tibia kwenda na nikio gituma tuga atiri father figures in society ni batwira barutedio muno omba kutho murume na kwire anko atigwa akaraithaga ana na nimbuga nuntu bwa father figure authority mbira ndaugire inya kwa inyanga ya kutho anti moyo mwekuru kwa gatindo cumbura narekerwe icugurikire wetho no kwenda kuraitha nje kwa laitha ana ubere uraba kwenda utura mwekuru rekana no icugurikire agachiere muntu munene nontu uta kwenda kungaindo kurera mutethie na gacumburwa yerwa ngagukari ni nyangu cia kwa mbuga ngeya kuthwa ntio mandamu agatinda kwirwa ni my brothers yanenkanire na ejane kana atendie ile mutumba kana ikanzene. Thank you very much. Freedom. Thank you. So tuliwa stingy lengi tukwenda kuinga ni atiri euna dine next week Monday. Thank you. So muthikiria wakwa ndiromba atiri yes process ye kurera tukamegerera njara process ye kurera tie gutumanira. By the way kirinde guruchiete kagia atiri njere yombo produce ana bare ribwega ideal ni ria muchiari wa mwekuru ari avira bokiriana ari atwire gwitangu igatumethwe kuraja mbere ana bachiarwa na karungi kamandu yondema agasigana na ana bao mankaga kinya stage ira tukathoma ya mudia ya consultant ni ana bakinye 20 years ni unande mama umari agaitengugi nja eu
ida gwere na ideal children na niyo yumaga antu bao gibwega lakini ukeja kuona nja mwana aambiria kurerwa mianka yeje tukuga ya discipline agicincha na irua njara atekeri katiba yongwa na referendum njewe kari tahana bena rangi mwanya nonto achiari bationoraga bari mbisi investing for the children muchiari arenda kujo atukeri atije na atana batinda jari tegetha ibanyiri na nande atije beri bathithagia atia na nde ati umenyari etwa ana rikaria atia nikethra kibarire for example kwire ana bakwa bathuganagia bari baijiri etwa mwezi ipatie maisha iza jange nonto bakorenia na tumbo itwantura muntu abanga mishako yaraganua akerwa na ndita mwezi ndi wande mware okwa nkija kumenya kubathi mankoma ambita marito jonde ngikira ambita Jeremy ngakira ambita pastor ngakira ambita baba ngakira ambita ndandinda akira ambita kiogora ndakira ajokia njara nyuma ntira karamburia atiri kari kana tuga atati nyamanka ire na gintu amburia go gukirira mweje keke ati nisikire wo mweje iri to rari tama mundu rega manto jode tu atiari tucokie ni ruje mukaro tuticereri na murungu wetu mwede ni otwana murungu uthari manjege nego nkia kana nega titurike metho nera migwa akathari makathia nyungu na kuria gwita kaori kakagya na twana murungu uthari mainyanjoka itina nja ikagya na twana na tugatura ati tutijirite tu bara turi mugwana no jwawe uro tuete ana ari muoyo na no ntuno tuejaga tukagera njara no nturi tutituri tadarike tukibabanga thank you okay ati murungu athari manchege okay turiuga atiri muchiari gukagitogera njara kiri process ye kurera nkija mwathani atuteje tukija kaire guteka part 2 ya kutirikiria stages hizi na tuteka discipline na katibenja uria biombo teje society na arua no tuyo tugateka uri ngengiru tukarikia stages tucoka turie discipline ri na sheria chianja na tachiombo tuthithiria antu thank you achiari tuge murungu ro thari maganjege ikagya kana nego nkia na gatiturika metho neri migwa akathari makathia nyungu na gagita kaori na ekagya twana akathari menya njoka tuthuire na ekagya twana na njoka itithiraga ichemichia munaira tukura tuiringa biongo tukagera njara arigitine no ntu atiumba kwithwa wa tuthuire atwangugi atwana achoka turega kwithwa turio thina ni atiri be available thank you very much Mr. Jeremy Mr. Jeremy mtu noende gukuthikira mambo ukona rani nyora ngugite mathaije kaya kurukanire mambo doso thank you very much that very powerful kinyendi kumba kuthroa nkithoma na njira inene sana asante sana ndingero bakuthurukira muraithirio mwega wa Meru TV na reo mbagugwita na baithio gutwira kinya mtu ena get together na wagwite in that family no kumba kuthurukia twana tuto counseling no kumba kuthurwa maybe ugituthomithia 1 2 3 ibwega muthikiria mwende kwirire oni bitaga ngwe nkubu office yera ntwire utungata ita kwa Kajenga consultants ya kuthithia counseling motivational speaking na kugwatania magamba ja family na ana kana kwa arbitrate twamiringanire kuma February na ofisi ya kanisa yetu ya Thagara Pefa winami kuma Nkubu Consolata buga kilomita 1 mbere okinya cibitari Njekim kule market ire hau nontu mboparita ofisi icio igiri turona tibo ya gathuru consultancy ya leadership gwithwa nkiuma gangeta ujo ngacoka ujo nontu kwiromwe antu bethwa bakiendaga mahitaji jari na link up ya kiro na link up ya psychological so nontu baito migiki womba kwithwa ana bakure ona ana bakingwa cukuru miru iji bathirwa counseling na bakaya wa baruga ofisi ya kwani is a registered firm Kajenga Consultants ne janaga mashauri kiri wokutia mithemba yonthe psychological counseling, corrective counseling, kiri premarital, families, marriages and all the sorts na inyaka ya kuthwa ni addiction issues ni tukathia counseling ndio tukathia psychomotor analysis twakwira ujo nete riabu ujo nete na araga shughuli nete cibitari itugutethagia na mathwani ja mithemba iria na muthikiria wakwa nkoro ekwa yakwa ithuganagia kuringithia miturire yantu nontu mbije atiri family njega ina mwana wo mwega
ikuosi ni pira ya society njega ni pira ya kanisa ni pira ya thirikari na kila kitu. Amen. Na nteto ile chionde tuonaga kirindi guruiji corruption nambi chiumaga kirero. Thank you very much. Asante sana ibwege sana Pastor Jeremy inko na tupa bengi ba kuraithite. Thank you very much Pauline Kijoki, may the Lord bless you. Ibwege sana mwirigi, ibwege sana Jerin Tarangwi. Yes, Jerin Tarangwi. God bless you, God you good. Mwarithirio mwega wa Meru TV, please bitikirie tumekuthwa tukithirikirie uni untubwa kagita na matha nikenda ndareke itikora je tukomba kuthwa tukigwa nteto cia Meru TV na njira inaja ritoka beta Gloria mwirigi tumekuthwa twigwatanira ntukoya rojo demwe wona cia kinya ithiro ria umekuthwa kiri nteto cia Meru TV.